morning, Ma'am Yoselvia. Good morning, ma'am. Ano ti palayaw mo? Tapno? Sylvia, ma'am. Oh, Sylvia. Ayan, Sylvia Gutierrez. Ayan. Ni Ma'am Sylvia Gutierrez, ngayon may sa isuna nga coffee processor, coffee producer, ijay Balawag, Tabuk City, Kalinga. Ni Ma'am Sylvia, ngayon may sa isuna nga businesswoman. Sa isuna kat processor iti kape, ijay Balawag. So, Ma'am Sylvia, kahit man nga maamuan, manutawon, kan kaano kayo nga nagrugi, nga agproseso, kan naglaklako kayo iti kape. Nabayagin, ma'am, sa anak ko, pero kit edi talo pa lang di anak ko. Nga nagrugi. Yung nagrugi ak iti basit. Diyan lang rugi na pa lang dahita kit ikirog mo iti kaldero na mano-mano. Okay. Tapos mano-mano ito lang nga grind. Anya nga tawon na, ma'am, nga nagrugi kayo? 2004. 2004. Okay. So, DJ nga tawon, ma'am, kasano iti kunata yung dalan nyo nga manipod Balawag ingana ditoy Bulanaw. Idi amang kit ko nagriga ti dalan mi idi ta irugik ije damo je dalan mi idi kit ito yung dam site nagriga ti biag mi idi ije susuunin nga lagi je lako mi nga agrugi pa lang ije upat nga salup talo nga salup kas jay tapos ipagpag nami je dam line makikita yung to je dam line wag na kay je dam site ajay nga very critical ti dalan adu ti matin na ije at dadagi jay natay may sa ije nga natin nagplay ma'am. Hindi matiko kak hindi may katalungan ako. Ngayon, saan ko pa lang sa gas at ada ko na Ayun. So, baysa kayo gayam nga biktima. May sa biktima. Anya iti karigat kunata. Iti dalan iti. Nagrigat ma'am, uray yung dakil jay karayan, basta lakit di nga kaya may nga kuain. Balasiwan. Balasiwin. Turid pa kinakid lang, agbalasiw kami. Tanuhaan kami nga agbalasiw. Saan kami pa naglako. Awan at ipakanlagay anak may pamilya mi. Kajay lang aglapo ti kwata. Uray man adadagi jay basit nga tawon mi kadamulan ni kurang at. Kada Kurang basta data. kaya aglapo kami sa market. Kada jay i-produce na dagi jay pangkusina amin. So, interesado ako man, ma'am, kasi syempre ko na yun, nagrugi kayo 2004, inya nga aglako-lako iti kape. Anya dito mga produkto yung ba iti, ma'am? Kuha, samsamahan mi iti prutas, dagi jay mulan mi nga prutas no. Jimpo na, kas kumakadagi suwa, dagi jay avocado, dagi jay, basta niya dagi jay prutas mi nga panawin na iso jay ilang ko mi ma'am nga substitute dahil na kape ipagpares mi. Ayun, okay. So, idi ma'am, ko na tayo, ipagpagnayo di jay nagiling Yun ma'am. nga kape. Giniling yo manually, ijay Balawag, and then ipanyo ilako itoy Bulanaw, Centro Market nga. Mano oras, ma'am, nga pagpagnain nyo? Ma'am, from Balawag to dam site, no, mayat mit jay chimpo, mga 45 minutes. 45 minutes. Tapos, no, panagtutudo, mano nga minutos, ma'am? Alam mi, ajay ko. Longer. Oo. Pero longer na di travel ta jay pa nagtutudo. Kanya. Kakarod ako di karayan, medyo agis tambay kami pa di igid, tapos pabasitin niya. Nga na nga kaya mo nga balasin. Ma'am, dito ko nata yung i-alalaan nyo, ay nga, ikurkirugyo, igilgilingin nyo sa'yo ipanidyo Bulanaw. Mula yung dagiti, ma'am, or katangan nyo kadagiti produce? Katangan mi mitlaing lagi. Ay, katangan nyo. Katangan mi nga beans, sa amin to iros, sa amin to ibril. Naukisan niya yan, ma'am, nga... Ready to tirog na dyan, ma'am. Oo. Kumbaga, coffee bean nga Beans lang yan, talagan. coffee beans. Hanga grains pa lang. Ma'am, idi mano iti kwa, mano iti tamukot per salok pa lang. Idi niya, ma'am. Well, ma'am. Haan nga per kanta. Ay, Per per kilo. One. Mano ti per salok idi, ma'am.
Hindi ma'am kit no pa, da 200, pero sa lup na takas sila 20. Hingga nang ngumat-ngat. Ganang ngumat-ngat. Hindi na grubi akit 20 per cup. Per cup. Bin ma'am, sa 200 J. Anya nga cup DJ ba DJ latan di liberty. Ako na kailangan na niya tay tikas lang supa. Per supa. 20 ti per supa nga hang nakirog na kisan lang. Okay sana lang. Okay. So, kasano ti kaado na ngay ma'am, digiti kung baga ti production idi ti kape. Han kayo nga marigatan nga agbirok iti gatangan nyo nga kape ma'am idi. Hampay lang idi mong takwa, basit kami aglako idi powder. So nga aglulumbadagi apan ka na kami mangitulod. Okay. Oo. Kabasit kami pa ilang idi ka sa andagan makaano si Jay manual. Nya agkiro. Agkirog kinagilin. Kasi gilin nga basit idi kas. Oo. No, so natalo sa upat nga sa lupas Jay lang ilakla ko mi editap no. Isu Jay makaya mi. Wan kasi Jay mo manual nga panaggiling niya. Nga ikabil mo timplaon pa dino kasano ka pino na DJ mapaproduce mo nya nga kape. Ayan. So kulang datay kaslangay nga aglulumbadan nga mapan aglako kada kayo iti kape nga na harvest da kat da kayo moten iti mang rose mangkirog da kayo iti manggiling so panaglako yo nya. Okay. So DJ ba nga style ma'am? Ingga natataba nga naarami doon iti kalsada kasi pa lang ba ti sitwasyon ay awanin man to Jay improvement ni apay nga awan dagi jayon nga andan nga kusa nga apan da ilako kanyam dayjay produktuda mamina amin manipod ida da kalsada min kas lang kontrolin na paikitin jay iruwardan iliming da gado madagi iliming da dagi naka-stack tayo ray da dyan guminaan ng gusto ayun di tikas lang nga on the part of kanyam nga negosyante di iti disadvantage na yun mga tama kasi awanan di kasta di dati nga aglumbada nga pan mangilako kanyam kasi handa pa nga mairwar. Well, oo. Pero in terms of price, ma'am, kumusta? Adya manin, ma'am. Siyempre, gaputa pumintas ni Chimpo, pumintas ni Pagnaan, pumintas ni Pressure. Ayun. So, at least kung na tayo, nga advantage di kada kayo amin. Yeah? Ta siyempre, sika, gatangam nga nangina, kadagi jay farmer, producer, iti kape, ilutom di jay, igiling mo sa mo ilako in a higher price. Tapno maipasubli DJ ko na tayo nga kapital mo kun mabayadan jay bannog mo agkaroon ka iti gain. Kasi ba ma'am iti ko? Kasi ma'am. In terms of ko ma'am ako na tayo nga kasano DJ no ikumparam iti percentage iti kitam idi awan pay iti di kalsada nga foot trail or pinagnaan ti kastam tatang adan iti kuna tayo nga kalsada nga adan tilugan na sumuro ko nga kasjay iti percentage na ma'am kasano tingin matuan na ang mato na talaga ma'am medyo dakil medyo nag-increase ang presyo ni ma'am pero dakil ti increase medyo gatang medyo kasta so nga no pampanunutin takit parehas lang. Jay increase na idi, medyo nalakakin, increase na tanangin mato. Ngayon jay lang pagsayaatan na haan unay nga narigat ti process ito. Ayun. Siguro, based din bagam, kunam tatangay kat, idi manual, tatangay kat, kunam hanga narigat iti process na. Kahit na nga saon, ma'am, naadaan kan iti dati makunkunan nga kagamitan, wano alikamon, nga mangpa alisto ang padaras. Padaras iti panag kirog ken panag process yung
Paki-istoryaman no kasano nga kunata yung masal alisto tatanga panahon. Alis na tamang tadadagi jay. Mhm. Kami na adadagi jay. Machineries men. Mhm. Adamit din jay ako na roster, adamit din lagi ako na gilingan. Jagay roster mi tatamang kit ko. Ti capacity na jay bagi 15 kilos ti may sakiruan. Okay. 15 kilos. Yan ti may tangal ko. May sanga salangan mo. Roaster DJ. Okay. Mhm. Iti within 30 minutes. 30 minutes aja may sanga salangan mo. Oh. 30 minutes ma-roast am amin, makirog amin DJ 15 kilos. Wait amang. Okay. So nga makakirog kami mit no adadagi at pakirog kada kami. Makakirog kami mit iti 8 or 9 to 10 iting gana manin. 8 to 10, 9 na Kabans. salang. Ay, Kabans kabans. Ay, wow. 600 kilos. So, kahit na nga sa one, ma'am, hanlaong nga DJ panagkirog, panaggiling, kanapan yung ilako, dahil na process iti, aramidan yun, no diket, kaput at dati machineries yun, ag-accept kayo iti, agpagiling. Yun mo. Yan. Manungay mo't iti ko nata yung charge yo, iti per kilo ba? O no, per salang? Per salang. Dati di ba 15? Per salang ma'am, per capacity. Okay. So manumot itikas lang ay nga pabayad DJ apay agpa roast nga iti may sanga salangan. Nakalang kanya ko. Mhm. Jay may sakaban na po 60 kilos kit 800 lang jay roast and grind jay. Kirog pinili. Oh. Namin mo kasla na madijarik na kumili ang pangato unay ta. Syempre nagdapo tayo iti rigat maawatan tayo iti kwati kapital ta nga nagrigat aglapo ti kapital ta ma'am. Ado-ado kami. Ado-ado nga as in. So nga nung pang panginam mo tani tawaran gamit ti powder tata ira ibagan nga for 6,500 dodagay ang wholesale. Ma'am mabalin nga 480, 490 kunala. Kam na makalako ka lang kitam lang wag dati na ito man nga naka na ito ka iti uray no 10% ijayan tineto mo itin mo basta wholesale dati Suki. Nakakuha ka ti Suki. Ayan. Okay. So, at least makita tayo iti kuna tayo nga impact na inya, ma'am. O, hanlang nga da kayo, iti sigurado mag-process iti kape iti balawag. ano kami mo So, 11 imado. kami sa 11 kayo nga processor. Oh, okay. So, the 11 nga di ay da kayo iti da kayo amin din ti pangipanan dagiti ida kaaruba yung agmulmula iti kape during harvest time. pinada kami lang ada for kirugan na kingilingan na kaala ka siya amin kami kita ka mabibigyan Ayun. So, dakal nga tulong na dyan. Idi ka napadasak mo't iti nagkirog ni mother ko iti kape siyak ti tagbaybayo awang pa'y gilingan ini awang pa'y tigili dagiti dagilingan ako dagiti baknang muna tayo nya tayo suda makagatang iti gilingan ngam no kada tayo nga kada kami idi ngaykot binayo nya malpas mo by one day ta taep anya hanga taep ik ko na nya kami tawag mo jay kasi tapo mo da pumanaw ikikam tapo pumanaw di jay nagaspang di Gordona agbatin ton di jay na pino isunto tilasin mo sa munto baywan manan kas jay iti kuno kasano ti agbayo ti kape idi nya no makita mo din naglaing mo di jay ko nagpuspusipos da lang da kapedan nya samantalang da kami kag bayo kapay pero at least kun tayo nga idi tiyempo yun ma'am nga ikot adan iti kun tayo nga gilingan manually talaga nga dumakkel iti hamod nga ni makkel tamasal mo ma'am nga naggilgiling niya. Pinaka dati nga dakila Okay. So that is good news sa niya ma'am at least kun tayo nga uray ko na tayo nga ngiminan iti ko nga ikot kada kayo at least adala ta iti kita anya. Ma'am anya iti kas lang observation niyo. Kadagiti kaaruba yo kapada yo nga agnanaod iti balawag nga epekto na kadagiti iti pamilya iti panagbiag
idi na arami dito yung kalsada. Dakil amam, handa nga da kami nga agkakape. Mhm. Nagkuha nagnumar iti da itang kalsada. Mhm. Amin ma'am. Mhm. Kaidikit, dagay ka bangi-bang nga baryo, kaanday aglako ti iri. Mhm. Ngayon itatan, isurabitin din na pigsa nga aglako ti iri. Taan da kalsada. Isuda pa yung ti aglulumbangan kumatang tilumban. So, anya iti kas daw di, syempre kung tayo nagagat niya, nagagat dagiti umili idin. So, it shows ba ma'am nga daytayin bagam nga aglulumbadan, nga agalatilugan, aglulumbadan nga mangibaba, kadagiti produkto da. So, it shows ba nga gapo iti dayjay nga kalsada nga ikat mas nga gimagat dagiti umili iti ayan nyo. Yun at nagagit dalata ma'am, to orange lang idi nagagit dalata. Ngayon, pag medyo ko na nga, karo nga gimagitda. Ayun. Tama isalog amin ti sa aning nga maisalog. Idi, nga maisalog dagay papaya kada guyabano kada anyatan nga dagay mga prutas. Gimitatan awanin ti masayang, awanin di para baboy. Oh, I see. Oh. So, anya ba ti rason ma'am nga na masaysayang dagiti ko na tayo nga produkto yo iti? Pinamang taong darot ko, nagregat ti mangisalog, tayo aw-awitin na piman, iti karayan, aw-awitin as asivinda, agkamali ka pa ikit, tiyub ko na medya nung dead. Ayun. So, oo. So, at least sa datilugan, ang dati kalsada, tama di ko na, amin nga nga dapat mabaybayan, edi nga malunglungsot, maibabada amin nun. Kasanong matiti ko, ma'am, in terms of on your observation as business woman HI? Kumusta mo't digiti da dumapay nga business na sikakot tagmula agar arami kag laklakaw ka ti kape. Anya pa digiti da dumapay nga business nga naadda ija iyan nyo, idi na open dati nga kalsada. Adamitin ma'am, adamitin dalakil na kwadya, groceries, adamitin dagijay ang patak, nakapatak di rin iti kalendaryana, bakery, kinhalang na dahil ado mo. Kayo ito pa siya rin, tamatita. Nga, idikot awan dagijay da. Awan. Babasit lang nga store. Sari-sari store. Sari-sari lang nga babasit. Oh. Man-manong pa'y mabibilang sa. Kaya ito tayo halos amin sa material. Sinukian ito, gumatang. Oh, okay. Ma'am, di ba tataba nga dali kalsadan kat adda dagiti sumrot nga gumatang iti produkto yo kas kumay ti kape kanda dumapay. Ado ma'am. Dagi ja pagit yan mamanot ijayan kit. Idanon tan dagi fish kada manot ijayan dagi ti dadakti nga bayo. Dagi ti tracking. Ay ipan dito groceries. Idanon ti tracking ijayan ma'am. Dagi dadakti nga. Pak. So hangkay marigata no kaya to tiga gumatang tika suy kat adda ijayan yon. Ayun, okay. So in terms of education ma'am, kasano mo iti observation niyo kadagiti ubing tayo idi kan tata. Ay in terms of panagatan. Medyo ko rin ma'am dagi ti ubing nito kunti. Medyo simaya at pitin ti panag-eskwela. Kasi naman luwag-luwag mitin ti pangalaan ti mother, father, iti tindang allowance da. Tala iti garod. Impractical sa da nga, da sumbit ijayan niya, na dumadama nga business. So, admitin, pinakalpas ijay. Alas, kumplito ijayan, ada doktor ka, doktor niya. Wow, oo. So, hanan nga kuna tayo, idikat syempre, aminin tayo, oreda tayo, idiubing tayo, kat masadot tayo nga apa nag-eskwela no, magmagnakag, tuntudo, pitak-pitak kanya. Ano? Oh, di ba? Oh. Ano ma'am? Idikit sa anak ang masadot. Interesado ako nga mag-eskwela, idingin. Gapo iti kinariyat. Awan mamalinan ti parents, ano, kung mga kastiman, masapol mi. Awan nga iti pangalaat anak ko, awan iti luwag tayo, awan iti daga tayo nga ilako, kastin sa mga ti parents. Ayun. Pero, dadi nga experience mo, ma'am, nga ikat had mo nga in pa ranas ka dagiti anak mo. Agsipod ta idi naganak, di adda dagiti anak mo, kat daan-daan di kalsada. Awan pa iti kalsada, ma'am, idi siya tinaganap. Siya tinagiasawa.
Mm. 2017, sana nalapas na ito. 2019. 1997 dyan panganay ko. Oo, okay. So at least nga may isang factor ko na tayo niya. Dito pa nakaarami ti kalsada, agsipod tahanan nga marigata na giti ubing nga mapanag-eskwela. Handan nga awit iti ko na tayo nga apandaila ko tapno adalang iti pag-eskwela da. Awan, ma'am, saan na nga agawit kaya pandila ko. Ang Oh. nabaykit din ang akwa. Kayatan. Halos kit adamit yun yung motor dan no saan ng kwan motor ngim adaman in impact na. Jikas jigayan ta imaduti. Kunatan na dadis unit eskwelahan kit saan gaya. Ay. Adamit kakalsada nga. Di itikas lang nga disadvantage na niya. Pero ni kumparam iti advantage na dakdakkel nga amang ti porsyento. Percentage na di advantage di ko na tayo nga napintas iti epekto na nya. Ta ko na tayo hamot hantay nga perpekto, di ba? At dalat nga adalit ko na tayo nga pagdaksan na. May isa data. Napintas siya sa kalsadan, ada motor na gitubingan, pas da nga kasta, it cause accident. Samantalang no awan di kasi jay magmagnada, awan di aksidente. Mas safety na tila. Wen. Ngam ko na tayo, takkel ti rigat nya nga oo sa grapan. Okay, so anya ti makunayong almot ma'am iti ko na tayo nga funding agency na daytoy nga kalsada. Mayat ma'am. Ta maniputi di ada ti kalsada metinin mayatin ti panagbiag dagi mayat ti biag na kin uray dagay saan nga mayat ti biag na adda si mayaatan na anda nga marigatan ni nga pan mangi babaka dagi products da na uray lang nga agal alda idi on piman ti kalsada ngin tatakit agsagsagawi sudan nga mga Baba. Ayun. That's the very good news niya nga nangagantayo kanya ma'am ta at least ko na tayo nga addan iti makita mo si mayaatan iti panagbiag. Di ba ma'am? O baka ijayan nyo kot adapain iti dati kot bungalow lang ti balay na or kung na tayo nga bahay kubo. But nowadays siguro di bahay kubo naging mansyon. Dakkelet ti balay. Nya ma'am. Handa nga ibagay. at damit nag-check-us dayon na. Oh, di ba? Ayun. So, okay. So, thank you very much. Ma'am, kung kadagiti may bagam kadagiti padam nga wala tayong residente Ijay Balawag. Nga beneficiaries na dito nga proyekto. Nya ti aramiden nyo kas umili tapno ti kas tangay ket maprotektaran da nga kalsada ket ad-ada nga mas mabayag pay iti tawon nga panangusaryo tapno kadagiti next generation nga ikat handa nga mapadasan da napadasan tayo di una na nga panahon. Ti may baga amam kit ko. Kada kami kumangumili saan kami di basta banda ta from Bulano to Market, Bulano Farm to Amlao, Balawag, Mabato kit. Protection na mi jay dalan mi karkarong saya atin mi saan na kumanga agi building kadagya plastic pino anyatan nga basura jay kalsada tano ada umay taado nga tourism mang nako tubanda na jayan ni. Ay wow, At taan na nga taado nga talaga tourism at tour dagi ko another country jayan ni. No handa nga Anya iti kas lang ako, anya iti day one day ija ayan nyo. jay banga falls panpanay kinday to talama sa ma'am napanday to talama. Tourism by data. Hindi dyan may banga falls panpanay kin may napinsas gamin data ayan naman kasla nga luada ka to radyo ng bayan kit diba kasla little tagaytay agrogid tan nga nga Ayun. Hintayin ko pa siya, So ma'am. at least at that iti ko na tayong tourist spots niya Tourist nga dagita nga ikathaan nga napapanpansin idi una na nga awang pa iti kalsada. Ayun. yung tatan na dahil dumay tayo kakaroon na summer halos ano dahil At least dapat iti income iti barangay. awan Awang pa iti kas lang nga entrance, awan ti charge. awan Oh, okay.
Yung baring ano, ag-improve to nga, ag-improve. Talaga, itati labas lang to, ag-plano, planuhin lang to. Nga no, magpasto amin, di ko na, mapasaya at da. Mabalin to nga, ag-charge lang to iti Entrance. Oo, kasi income iti barangay data. So, diba sa data nga, pagalaan iti barangay iti income na. Diba? Okay, hopefully data ti makitan tumot ni barangay captain na Donga niya iti barangay. Mismo nga iti barangay Balawag, DJ nga kwa tourist spot. Sitio Paligat to mo. Sitio Paligat to. Paligato. Paligat to, Balawag na dyan lang. Ay, Na dyan, mountain ko. Mountain climb. Ada yung iti Kabalbalayan. Talaga na falls magna kasi no dagijay pada ko na medyo nakapsutin nga magnan mag-abot sa nga ko less than 2 hours tipan na pag naan ay yung gapot ada lugar mi tini nga from Palawag to Paligat to di lang pag nainda Paligat to Banga Falls 30 to 40 minutes kada gid ay okay dagijay na nga madi yung lagi sa night awan kasi na bali wala. Pero no tatanga summer alis to mamakapan. Alis to ate pandakay la motor ije yung gana pagpatinggan pinapato. Ay, okay. Okay, so at least kung natayo nga may sadaitan niya nga impact na. Oh. So addan lagi tinapnapan. Adon lagi tinapnapan enjoy Ano ma. mure foreigner adon budget. Oh, okay. Ang tayo dagita American kit dagita kay kayat Well, nature lover kami dagito the foreigners tayo. Unlike iti Pilipino. Oh, okay. Pero ang damo dagiti Pilipino ko na tayo nga foreign na nga nature lovers. Oh, ano iti Pilipino nga pa mahilig nit iti kastal nito katang palagi kastal nga view. Ado dagita Gapunti City, capital city nga Manila, dito another province. Oh, so i-promote, dapat may promote data niya. I-develop iti Barangay Balawag and then i-promote yo as one of the tourist spots of Kalinga. I-develop dito mo. Ongoing the development na. Dapat iso timay sa data nga kita iti tourism office iti Kalinga. Baring before or after 2028 kit anda siguro mitin hindi maikuanan tapos makita ni improvement ng gusto. Karkaro no ko na tayo nga at least adan to ti ore ko na mga hang kalsada pero halimbawa foot rail or nagdan-agdan niya pag naunda at least kun na tayo nga mas safe kun napintas nga pasyaron nagiti po at patay tourist visitors tayo. Pintas tinalo. Ayan. Banga Falls. Banga Falls. Apay kas lang nga banga ti style na. Iso na banti Banga Falls na dyan mamita dyan bato na kas lang nga ito Kaslang nga banga. Okay. So that's the history na no apay nga Banga Falls. Kindi panpanay. Dyan panpanay. Panpanay Falls. Panpanay Falls. Kas lang nga na-form lang nga amoy Japanay. Japanay lagi dyan antique nga plate idi. Kas dyan maninti form lagi dyan stone. Ay, okay. Dyan di history na iso nga napanaganan iti Panpanay. Ayun. Kahit ko nga makuha iti history na dagito na Kaya ito ma'am. wow. Lusang. Yes, may met mapan iti summer. Highway mit lagi ba na yung dagasin yung laktan ni ko. Silvia Gutierrez. Silvia Gutierrez nga Enta, kasi Ilogan. si ni Rufa Gutierrez. Ilugan yung to dyan Hilux yun. Dyan paligat ko. Okay, so thank you very much Ma'am Silvia Gutierrez, City Balawag, Tabuk City, Kalinga. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Oy, pare. Nakita man ba de post ti DA may panggap ti El Nino? Inya day. Pakita man. Ito ni. DA advisory for El Nino alert. 79% probability that El Nino is likely to emerge by June to August 2026. Sus, kayak data.
Sigurado ka? Agsagana ka kitdi. Ay, narigat gayam yung awan danong. Ang El Niño ay isang pangyayaring pangklima kung saan umiinit ang tubig sa karagatang Pasipiko. Dahil dito, nababawasan ang ulan at mas tumatagal ang taginit sa Pilipinas. Nagdudulot ito ng tagtuyot na maaaring makakaapekto sa ating kabuhayan, agrikultura, supply ng tubig at produksyon ng enerhiya. El Nino, ang pinakagrabe kasing epekto niyan is drought or yung talagang dry days tawag nila or yung kakulangan ng talaga ng tubig ulan or yung rainfall. Ano nga ba ang mga dapat gawing paghanda para sa El Niño? Hinihikayat na gumamit ng early maturing or drought-tolerant crops tulad ng palay, mais at iba pa. Gumamit ng mga paraan ng pagtitipid ng tubig tulad ng controlled irrigation at drip irrigation. Panatilihin ang moisture ng lupa sa pamamagitan ng mulching o pagtatakip ng dayami, damo, plastik sa ibabaw ng lupa. Mag-ipon ng tubig ulan para may magamit sa panahon ng tagtuyot. Para sa mga nag-aalaga ng hayop, mahalagang pagandahin ang ventilasyon ng kulungan upang mabawasan ang init na nararanasan ng mga alagang hayop. Regular na bantayan ang sakahan upang maagapan ang pagdami ng peste at sakit na maaring dulot ng matinding init. Laging makinig at sumunod sa mga abiso at paalala mula sa mga kinauukulan tungkol sa El Niño. Kasama ang Department of Agriculture, sama-sama nating harapin ang epekto ng El Niño sa tamang impormasyon at maagap na paghanda. Iti munisipyo iti Manabo Abra. Awan sa balo no saan nga ni Dr. Eugene B. Bubiles. Damagantay man kanya na no anya dagijay da isup-supervise na imon monitor na nga project manipod iti Department of Agriculture. Good morning, Sir Doc. Naimbag nga daw tayo ma'am. Kat tablawak man namin nga manalon iti intero nga Manabo. Actually ma'am, itakit at ongoing nga supervision iti Municipal Agriculture Office nga proyekto nga nagapo iti DA Saad ken may sapay nga nagapo iti BIFAR Saad Act. Ma'am. Okay. Sir, medyo nakakata mostly anya nga ikot daytoy project iti Department of Agriculture under at special project nga special area for agricultural development program anya iti supervise you. Sir, kumusta mo iti kasla nga implementation nato nga project iti panagkita you, sir, based on your monitoring? TDA Saad ma'am, dadua nga supervision mi nga associations. Daytoy iti Maliksi Farmers Association. Nga ti programa nga naalada ket datoy egg production ken iti Banaang Farmers Association nga timot naalada nga programa ket datoy peanut processing. Ket makita ko dito ma'am ket dakkel mo tinaitulong na kanya da. Kasi amo tayo nga mostly nga member iti dito nga asosasyon ket rice farmer. Ket amo tayo nga dagiti rice farmers ket adto ti struggles dati biag gapo iti kita kinangato iti production cost. Ngano tapos nagbaba iti presyo iti irik. Ket daytoy nated nga programa kanyada lalong-lalo na dagitoy association tayo ket dakkel kinay na kanyada kasi nanayunan na po iti source ti income da. Amo tayo madagari kaadwan nga beneficiaryo tayo apo. Ma'am ket dagiti padang awanan no kakasi kasi isumat iti talagang purpose na dito nga programa. Ket makita tayo mo iti intay panangdanon ken panakisarsarita kadagiti members tayo iti kadagiti duwa nga nagasat nga association. Ket makita tayo mo dagiti pagsiyatan nga ni bagbagada ken iti dakkel nga tulong nga naipaay
kanyada nga nagkapoy iti Department of Agriculture. Sir, based ka dagiti monitoring yung adaba dagiti kas lang nga nakita yung kumbaga, mga minor issues lang nga sinango dagiti da nga associations, but they were able to overcome and solve that issue. Kas kadaw yan na ma'am iti mangrugrugi nga association. Mhm. Kat adalat ta dagiti may encounter tayo nga pagkapuyan da. Mhm. Ngam babayan iti nadibtak ken nasyaat nga panang supervise iti saad coordinator tayo Mhm. gapon iti dedikasyon namot nga tumulong kanyada Mhm. nga nakikita mo katawan iti Sabado Domingo nga pantumultulong kanyada nga ni Ma'am Rona Brillantes. Mhm. Ket makita mo iti response dagiti members iti Farmers Association nga no ikam so dat importansya ket i-treasure damot lang dahil yung importansya nga ititid mo kanyada iso nga mabain damot nga haan nga tulungan iti bagbagita iso dagito iti makita nga dagiti pagkurangan dahil di damo ket mas adapay nga na ma-encourage da nga palaguin dahil ito United Kanyada nga programa iti Department of Agriculture nga mangtulong iti panagbiag da. As the municipal agriculturist daw kanya, and then of course kung natayo magkita yun di duwa niya di na nabanggit ito tayo di Maliksi Farmers Associations and then Jaban na ang Farmers Association wherein dito yung main goal da na tayo di future plans da they banaang kot they're the sole producer of peanut butter and peanut garlic. While EJ Maliksi Farmers Association, ngayon they're the sole producer also of eggs ito'y Manabo. So, di plan da ngayon punata yung they will be the main producer of egg and peanut. So, as the municipal agriculturist, kasano tayong sir nga matulungan dagitoy nga associations in terms of kung na tayong promoting their product J association da. With regards si J Maliksi nga nag-venture iti egg production. Opo. Ket babaen iti nasihat nga koordinasyon iti Municipal Agriculture Office ken tinagaget nga DA coordinator tayo. Ket matultulungan tayo soda nga aglako iti produce da iti naduma-duma nga barangay ken dagiti daduma nga istoran tapno ti kasta ket napaspaspas iti kanaka nga problema iti marketing. Iti egda. Tapno ti kasta ket lalalo lat lumago iti inda produce iti itlog. Quality eggs. Of course, before nga nag-start DJ nga egg production, sir, they have already undergone training sa niya before nga naitad kanya dadagijay. Pero amo tayo muton, no awan iti reminder on the part for the associations. Like maybe sometimes at dadagijay malipatan da. Anya itikas lang ngay nga akman muton iti office iti municipal agriculture, sir. Actually kung kutang kami nga mangliliway nga advice kanya da with regards iti panang maintain da kan di sustainability iti panag-produce dati egg. Kin actually kutang kami mangliway with regards iti technical aspect na iti DJ programa nga nated kanya da. Iso nga sakay ko mata ti panang balbalakad mi kanya da nga dapat ket hangamawan da jay bara iti iti kooperasyon da di damo ket ingana kaslingon nakatay nga tuloy ingana maragpad da di arapaab da nga ag success kasla diyan nako naktatay ma'am nga
adayupay uno nakatingada mo siguro Nakatingada. ijay Jigol. jigolda noon pa'y nakatingadan uno adayupay jay golda at least nakadayudan Ayun. at least nakadayudan Mhm. nga asideg IJNT arapaabda nga kahit nga madano. Kumbaga no runner ka kot. Well, Ada ka ijay gudwa asa Gudwa. kanto jay finishing finish line line. eh. So meaning di kat mga sawan kat dapat kumang handag sarday kanya uray no adda dagi challenges kun natayo takas na dyan ako namon nga hantay maiwasan adda iti makuna nga minor problems nga dapat da jay kumakot haanda nga patakkelon anya marisot da iti bagbagida. Although kung natin mabalinmot nga ag-intervene kayo anya sir, if in case nga dati kakastoy nga issues and concern dagiti imon monitor yung associations. Kin kanayin ko palagi pa niya da mga tanong saksinte jay organization da di nga organization nga supervision tayo. Mhm. Ket kanayin ko palagi pa niya da nga kas a member hamo nga kitaan no nya di maalam iti association no dikit di no tikit kitaan da no anya ti maitulong da iti association da tapno ti kastakit Ayun. tuloy-tuloy nga progress. Kasi oray no handakit kitan jay kunata yung adda di ba sir? Di kunata yung at the end of the day adda day jay da dividenda. Ta syempre no dumakkel iti kita da income iti association maagnumar da ijay. Di ba sir? Wow, dahil tayo ito may isang napintas nga intayan nangagan kini Doc Eugene. Now, aside from the JDA assisted project from Saad, ada ba dagiti regular ko na tayo nga project iti Department of Agriculture wherein nga may sakayumot nga mangbanbantay, monitor iti implementation na dagita nga project? Dagiti regular programs mga implement mi takit dagiti production support iti rice production. Kas kuma iti fertilizer, quality seeds, kay raman iti inbred seeds kini hybrid seeds. Oo. Kay ramanan dagiti organic fertilizers. So, iti major produce iti munisipyo iti Manabo? Ti Manabo ma'am ket considered nga rice granule of Abra with a total irrigated area 176 hectares, 1,760 hectares. Iso nga ti main nga crop ti Manabo ma'am ket rice, all year round nga rice. Oh, okay. So, rice granary niya. Yes, ma'am. Now, of course, kung natayo for the past year or past months, kung natayo nga ikot, takal niya, nga karit on the part of the rice farmers tayo, agsipot ta din ako namon nga bimaba 80 prices. Binaba ti price, pero the farm inputs na nga to. So, kasano tayo kas na, anya tinakita yung kas lang inarami dagito the rice farmers tayo nga handa nga na dismaya nga ag-produce lata iti ako na tayo nga rice despite all those issues, problems nga they encountered. No man pa'y ti problema nga nalarap sa paranti farmers tayo ma'am. Bimaba iti presyo iti pagay. Ngimma to iti farm inputs. No choice naman ti farmers tayo kasi sipod pa'y ubingan da gito nga trabahon. Kasi mostly iti population iti Manabo ket 80% ket engaged da iti farming. So nga ngumato man ken bumaba iti presyo ti iri. Ket isu ti talaga nga nakairwaman ta nga trabahon ket masapul at ta nga nababa ken nga to ti presyo agmula lat nga agmula kasi isu iti nakaimulatan mi nga trabahon iti ilimi nga Manabo ma'am. Numan pa'y
bimaba dagito yung presyo Mhm. iri ng mga iti farm inputs. Tuloy-tuloy lahat ang taltalon dagito kakabsat tayo nga farmers ti Manabo. Mhm. Babaen iti tulong iti Department of Agriculture. Mhm. Dagito libre nga farm inputs kas kuma iti inorganic fertilizer, Mhm. libre nga bini, datoy inbred ken hybrid seeds, Mhm. ken dagito organic fertilizers. Ket isu iti kasla ng papigsaman iti riknadan kasi dagito interventions nga nagapu iti Department of Agriculture. Ket dakkel nga banag, Mhm. dakkel nga tulong ken pakamenusan dagiti kakabsat tayo nga mannalon. Isu nga intultuloy dalat ta iti nagmula Mhm. iti pagay numan pay kas iti presyo iti agdama. So at least kung natayo, oray ko natayo nga haan nga buo ay niya nga maitid amin iti Department of Agriculture digi ka sa Pulanda. Pero at least adda iti ko natayo nga pangrugyanda nga supusupan da tapno maituloy dalata iti agmula iti pagay. Kuan ma'am. Ayun, okay. So at least kung natayo nga handa nga maawanan iti namnama. Okay? Kuan ma'am. Tibay may saman mga kasla dakkel nga tulong nga naipay kanyada. Mhm. Ket dagitoy programa madlang ti Department of Agriculture nga makun ko na nga RFFA. Mm. Kasi dakkel ti tulong dagitoy nga may titid iti farmers tayo kas pangrugyan damit laeng nga agtalon. Mm. Kasi dagitoy nga kantidad ket awawaten dagitoy qualified nga farmers tayo Mhm. tiling 2 hectares and below. Oo. Well, ma'am. So nga dakkel nga tulong dagitoy iti Department of Agriculture. Ket sabay ko ma'am ta haan nga uma iti Department of Agriculture nga tumultulong dagitoy kakabsat tayo nga mannalon nga mangpakpakan kanya tayo ti entero nga Pilipinas. Ayun, kasi kung nakaroon dito the farmers ko dito hero. Ya, di ba nga bayani agsipod ta no awan dagitoy awan iti makan iti entero nga lobo, di ba? Sabay ko matante nga liplipatan nagdigapsat tayo nga man. Correct. Dahita nga ron, iti kasla nga daw-dawatan tayo mat, katagiti, iti nga to nga kitan tayo ko na tayo sa pasap, nga pagsiyaatan, dagiti farmers tayo, agsipod ta, haan nga bumasbasit ti population ti Pilipinas, sir. Umad. Umad-ado, agin increase. So, of course, no, agin increase iti population, agin increase mo iti demand. Okay, so thank you very much, sir. Anya iti mensahe umot kadag ito'y the farmers tayo, ito'y munisipyo iti Manabo. Tila may bagak kada kitay padak nga mannalon ti munisipyo ang Manabo ket laban lang. Agtalon tayo hingga na nakaradkad tayo ket hanteng mawanan tinamnama ore ket adda ti Department of Agriculture nga sanggiran tayo datayo nga mannalon. Naimbag nga aldaw tayo. Thank you very much po, the Municipal Agriculturist of Municipality of Manabo, Doc Eugene Bobiles. Thank you very much, sir. Thank you. Siyak ni Brinson Dagwat from Lamagan, Abatan, Bugyas, Benguet. I'm 42 years old now. Ngam di istorya idi 19 years old ak. Napan kami jay Japan jay Kochi Prefecture di 2006 nga nag-adult ti farming in sponsoran ti Benguet. Ket nagalupi man ti nadalmi. So nga day technology da nga na adal mi jay kwa jay Kochi ket greenhouses jay kontrata ket 3 years lang. So nga
talagang masapong agawidak. Jadi nagawidak dito yung Pilipinas. Adungay ti dandanag ko ta awan makita nga pagtrabahwak nag-farmak ta dito farm ni parents ko nga impatawid na kinyami. De inusar ko nga technology kat de traditional ta de inatal ko gamin di Japan kat greenhouse technology kat awan palangay ti punak de kat dakong challenge kanya ta nabangka-bangkrapak ta de system nga ti Pilipinas nga agmula ka ti addo santo ka makisugal ti fresh na trading post gapo ta maparigatan na tinmulong nga jay Municipal Agriculture Office di time ni Sir Asano kat pinagbalinda siya nga staff ti JAIC, Japan Agricultural Exchange Council nga nagapo dito bugyas kat de sweldo kat hap dito bugyas hap dito JAIC ada in sorn nga di JAIC nga technology piman de mokusako composting mayat niya kitanda nga interesado ak in pandasakti 3 months jay Japan jay ko nagano pag pan mi jay nagano nakita nga jay commodity jay nagado kon commodity dito Benguet very similar iso nga dakkel tinadal ko jay de technology da idi nagsubliak na kita nga mabalin nga may apply kon iso nga idi inot nagapgapo jay Japan ket pinagbalin ko nga organisasyon ket in-apply mi ket de system ti Japan. May sa kami nga asosasyon ag-consolidate kami ti natnateng and then agbiro kami ti may sa nga buyer. Luckily ket successful mat nakitan ti DE ni Ma'am Bakbak ti kaslangay nga interesado kami nga may isang asosasyon tinulungan na kami nga nang itod nga nang itod ti greenhouse kinyami nga asosasyon jay Bugyas Japan Agricultural Trainees Association. Dakal nga naitulong ti livelihood jay farming kinyak ken kanday pamilya ta idi kasla makisugsugalak ngam idi na-apply mi jay system ket crop programming isu nga kasla empleyadon ti opisina ta every 15 days ket ada payment min nga kasla 30,000 hanggang 50,000 ti kasla pagmayatan de crop programming ta every delivery ket adan ti may deliver mo so nga adan jay bayad na on the process nga agka-program kami ada market min dayon ti nga oray magnak jay kalsada ket product nga agpa-farmak ta ang income kunak nga oray ag doktor jay anak ko ket kayak nga mapa-eskwela isoda ta at least nga continuous on the income ko. Di kakaduak nga OFW, there's always opportunity dito sa Pilipinas. Basta da gagot, patience, kan i-apply tayo dyan, inadal tayo matlaang, ta knowledge matlaang ko talaga nga isot tumulong kinya tayo. Tumulong matlaang dyan government tayo, kan tumulong matlaang dito official tayo.